tá an Gaeltacht an aid is fearr san domhan. Nuair bhíos níos óige, bhíos ag obair nó Amharc nó Paris nó London agus kind of i gcónaí ag féachant na fhógan móra agus na amharclannaíochta agus an fear culture, ard culture. Ach anois tar éis, chuig bhliain, in my héal. Tá álas a go anois, tá an fear culture siúl is jigs an Gaeltacht. I think you'll understand if I start with paying tribute and thanks to Údarás na Gaeltachta. It was their ability to see what could be possible if you created out of an abandoned factory somewhere that became this extraordinary centre, both locally embedded, nationally reached out to, and international. That too would play a major role in developing the community economically and socially, and I hope they feel rewarded in having taken that risk, and I think we should acknowledge that. Fógra go hiomlán bunaíodh an Údarás na Gaeltachta. So is deis mór tábhachtach deis chun rudí dríochtú le dhéanamh le leanaí ag marachtant an so agus na daoine átúla agus na rincóirí iad náisiúnta agus na ceoltóirí iad náisiúnta, an áit to kind of come together, cad é Oscailt, to come together. Seach le chéile. Seach le chéile gur mágad dhéana starúd, seach le chéile. So sin is Teac Daṁsa an bhorganmh an áit chun seach le chéile, chun ceol, chun drama, chun rince, chun dríocht a dhéanamh lena chéile. Oscailte. Gur mágad.